Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. Diphu Daldali train Kelong railway track Akungalong Munit Inut Kethitang Abangarpum Kelong. Patumi ar koi ni phai pho ada por phai trokra minute krip pho apor Diphu Daldali train Kelong atowar Akungalong Inut pin somoni train Kapetong Tekang pen Kethitang Abangarpum Ketheklo. Labang so Kethitang amunit railway station master Babu Singh Rong hang duty side kache dampen si Kethitang Abangarpum Ketheklo. Lapen Ketheklong pen Diphu railway police station aphan birta palisi tong sekot pen police atum adimaklong along an palidam si Kethitang Abangarpum aphan Diphu medical college and hospital along an pondetlo. Nonamat pang tek pon tek thilang Amat si medical college and hospital along amat bikok momani guardians mate apurialatum jongsi do pulote abangarpum pepon longpo seta jongsi ave pulote arona tengpensi clemsi me a an piponpo Kithilot amunit arta ningkan thongkep anbak ke do popusi raikom asai khiatum pen pherang ke thengnu pen khanpo News Text Report Karbi Anglong News Channel. আজি ৰাতিপুৱা 6:15 আমাৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰে ৰেলৱে ষ্টেচন মাষ্টাৰ ডিফু তেখেতে এখন মেমৰি জনালে যে ডিফু আৰু দলদলিৰ মাজত এজন অচিনাকি মানুহৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি তেখেতে ৰেলৱে ট্ৰেকত বাবু ৰংহাং বুলি যিজন ট্ৰেকৰ মানে ডিউটিত আছিলে তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰে সেই সংক্ৰান্তত আমি আমাৰ ষ্টাফ আৰু আমি পিঅলৈ গলো পিঅত গৈ দেখা পাওঁ যে ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা বাহিৰত এজন 30 বছৰীয়া মানুহৰ লোক মানে মাথাত ইনজৰ অৱস্থাত মৃত অৱস্থাত পাওঁ আৰু তেওঁ আমি সন্দেহ কৰোঁ যে ট্ৰেনে খুন্দা মাৰি থৈ গৈছে আৰু কোন ট্ৰেনে খুন্দা মাৰিছে সেইটো আমি গম নাপালোঁ আৰু তাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত যেতিয়া আমি পাইছোঁগৈ মৃতদেহটোৰ ওচৰত যিখিনি স্থানীয় লোকক সোধপোছ কৰোঁ তেওঁলোকেও কয় যে মানুহজন ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয় গতিকে তেখেতে চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি আমাৰ নিজৰ ফৰ্মেলিটিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছতে আমি বৰ্তমান ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে চিনাকিৰ কাৰণে আমি মৰগৈ গৃহত ৰাখিছোঁ যদি কোনো হতাশয় ব্যক্তিয়ে যদি কোনো চিনাকি ওলায় তেওঁলোকক সমজাই দিম Japralangso Press Club asai Hemalong Silonian Northeastern Range Silonian Officer ACF Pronapteronaphan transfer that pen puthot stay order kache 1 that pen kedo thua phuthak ning ingsam se pusi kat sala pen KSA Japralangso arwatum lapen rong arwaratum chedon dun thek the pusi tong sekot pen pherang ke amai kangni Lason si labangso pherang ke amailong ACF Pronapteronaphan lamthe ke jongpon lake CSS Development of Wildlife Sanctuary Habitat Scheme pen kipipon number Wildlife Sanctuary arlo construction of anti-poaching camp adim borpungalong one notes amount lake 15 lakhs bonta akam claim klepin pen 25% atanka olai etlo pusi ACF Pronapteronaphan lamthe arbok ponlo Lapen hinialam the karbokpon lake construction of forester quarter adim morpholoni amount lata 15 lakhs bonta akam claim clipin pen 25% atanka olai etlo hini scheme pen pangrum pet 50% atanka olai etlo bonta akam claim clidet ki manghume me pusi ke jongpon pado Lasi lapuson corruption ke claim abang phuaphan ke nangni pusi Japralangso aro KSA lapen katsa hamphang ashoatum pen ke hang padopon Lapen patoite pen dotu bor ilang pulotangte katesong angdeng antame deng ik nang kok pupusi ACF Pronapteronaphan ke jong padopon News Text Report Karbi Anglong News Channel Ini Adak Japralangso Press Club Salong saya melong itu ini press meet kang ni nako apa kala no si kadogo be
media hai la ba hai di an thang ni kurang pot lang ala tum han me churu patuk no sipini ni tum press meet kang ni nang ko alam the putha kala han no kitam tang Adak silunian range of attacks ni tum non pini press meet ni nang ko lo kitam tang cikluyon niat prang dak pernah teron ati hai kitam tang ningkan kep an thak thak alang adak silunian range salong alang ise batu dek ko no pengkitam tang cikluyon ni along alang phan dak men puthot transfer yet lo dak pen transfer SH dongka range salong an alang phan hadak se alang phan dak duty tang lo sisteme alang hadak duty chidam de hadak duty chiyon nam de si puthot alang non pini cikluyon ni chok de aku dak silunian range lo dak stay order se wande so puthak sini tu pini press meet guna kok lo sininduk ni me alam lo tapen ningjang je me alam athe alang li nikaner kep angbong kedo dak silunian ang kang kabang so arrange ang kang long alang kedo long kato we public related pencheng lo kada alang li claim kadam handa alang public pen initiative handa campaign alang jitu pini ditung alang phan kipudam aku thak kala lo kidam tang cikluon ni prang harsing pram sa ko Inut Adak silunan aren salong na posting lo alang idak di nang siyon je phanwang lo seme nitum ka chini do na teng niletum ke lapua fever lapu alam le nili kipudam lam kali seme alang li phandang nang toy lo seme alang li phandang toy pentame dak alang li duty nang siyon je phalang ni bang lo tame alang phandak ditu non kedu bom puthon non stay order che bande pranat terona khalang ni han stay order pidara pitame alang ni puthon alang ni che bang bo ide alang ni phandak ta ko pat pasidam jui la pusong si non ni tum thek nam long lo non ke che bang jui ke la kedu tang ni kamer ke pan non Yupen ke ningkan sikit man alang di dak stay order cewan patai ke home patai pian stay order cewan si dak silunian arrange lo nandul se kopilon non gitu ke tek namlong tumlang namlong nang alang li dak ke namtang ningkan tame tek namlong lo alang di dak allegation ke claim ditum tek namlong lapen chota kali alang li dak mithang kar biya na phan tame dak koson lo number arisa balong ba number along dak adak kami muni da pran ende la kami ni tum katdo me nang tum karbi sulang dora kami nang tum Kelong lo la kami thang karbi rat hiya nang bong lo duty on duty ta lo stame alang dula son ka hong ka jin so pen tame awi pin ba selang le lap son tem de non alang li kewang non batai di stay order ke chewana long nang tum lang namlo te Kelong ji kopier pos dak batai di stay order che bante ma bade dak kupine alang ni non dak lemji alang ni dak kidolang ma las ni tum jong namji si alang ni phan prabjin pen dak silunian arrange long pen alang ni phan transfer nangji pen alang phan artikel dak suspend nangji pusini tum puni hang taram molo pen ditum kita bi pon la lo alang ni dak dotti ka hut tame public related ba public pan relationship hang ta be piniar ni na alang ni kan certificate do bet me di jong jong ka alang ni pegat chin chi thana be pin la so si pinangan no son tum rong so tum pinia ke sung to boy alam ko son salang tum ke chini yun ko adha ka tum kidam tang news long kidam tang press meet kang ni long alang tum kiningi dam do pinangan arong asar tum ben hala tum da thang chini ne alang do ke pangrum be salang tum da press meet pang ni hala tum thang abi bong alam chini ne abi bong alam chini pin ba sada press meet long ni dun sa dason ke chok che dak local dak locality non sonili tum hoy dak locality lo dak kupima dak declaim da malang han ni tum han thang ni tum concern nang pinai la pali tan me alang tan related ba alang ta relationship kupima ne tum dak chini lo ni tum dak declaim da ni tum da song declaim tu ponon dak Robin mo piar mo chotam tame ni tum si lo dak kisung ke boylam koson kupima ke se alang li phan ni tum jasmet kitabi pon nalo prabjin pen dak silunian arrange malang phan transfer ni lage itum kaching hon
Aki hai Kelong Dr. Tuliran nong ha ki hai phan chungi party lo alang ni phan prapjin ban la dak pen tere ko nang ji la ke kidam tang la dak press meet ke do tum do piglo la prana teron phan dak stay order pinang ji dak padut nei pawang ko nei la solam bang ditum news long tabi penang thek long do sita me lagali angkur alam chini nei angkur alam chini pin ben da to ke pangdak thabela chokche kusini tum jong damji kasi nili ki jong nei ne do piglo tabi non nili kinengi tum da tu ulang posi alang tu malay panengi pongna lasi pipotsi nili tum dak pini press meet phanang kokma walam thia bangke lapu henlo je Pronopteron ACF Silunian Range are in charge alang li dak non pen batai pine stay order chi one pen alang li not dak non income sip dep do bomlo alang li la income sip dep ki do ki pia potsi la an rg giding do long red lo belek arrange long langdam lu kulunte all over kar bianglong pa all over samle bang thek dam lu kulutang ki inut officer ki dolong ke income kompen ang par dota longli non election non assembly election nang gelepo alang liphan ke transfer order nang klang at pen alang liphan ke kona lo ke posting bang ke dongka range office under hamren divisional forest or division hamren dfo division along si alang liphan ke pekdam lo sitame alang li chiklo joni alang liphan transfer et office sitame alang li hulu dak chijon nam de biniar ni anta Laso dular aldak Silunian range alang liphan dak pen transfer that pen Uguri range are arrange are harsing from sa alang liphan dak nang posting lo alang liphan dak nang posting ka alang idang join that pen piniani alang chiklo joni laso I in charge kedeng kami chiklen long kami ka kala alang li hal so dak in charge alang ling chi Tekang book pen sami alang ke methang officer ang bong jinghon seroi karbian jinghon seroi nang global disease man pen chi pen dak hadak chi open bang dak chi join lo sidamela pugali pronopteron ake ha ACF sara banke piniani anta office pen amat si alang chikerek dela la pentu isi alam banke non isi alang liphan isi allegation do lake constructions of new road Chokela to Tarapung Asamala de la so scheme pen non towar bonai bom 1 kilometers ne do de haso towar bonai bom hut la thengpi enumerated trees kusigi pupu la so thengpi thengpang jun tu la pilo along dim stock lo la so stock thengpi more than 300 thengpi along dim pang som lun lo hadak bang ke varieties different species lo hala so thengpi alang li without kagos ami pin pen divisional forest office is division pen kagos ami pin pen PCC pen thang concern ami pin pen laso pen ICF sar pen laso 300 valuable trees government are tank kulonte more than 15-20 lakhs doji laso thing pi bank chong pen jojor chong hude jodi order ko pido kulodang ta government fund revenue pinon di royalty pinon karbilang autonomous council ban non ki revenue pin pen si alang li dason jojor chong hude lalu lepen aku isi dolang la panisi 22 ni principal of chief conservator of forest PCCF lapen Silunian range I stop lapen all the bid stop Silunian range angkang angtung laso kumbidam lo la laso thing pi stokadim hadak dam lo hadak bangke laso ating pi ang somke ajagat pen masih awedet lo ajagat pen masih awedet lo amat si PCCF bangke aning cipati hakamat la range office pen higher file bank is pen PCCF amit hang macam pon lak lo 22 ni ma la pen aku isi allegation dolang la bangke ini si number wildlife sanctuary angka pada duita scheme alang di kedeng tu ekta scheme bangke anti poaching camp gude lake borpung lo sob GPS number GPS coordinate number to do kabeta dak do labe he lapen is ekta scheme bangke la bangke constructions of forester quarter at Murpulani with GPS number coordinate number do lablo halaso tarik 22 ni PCCF boy pen kadu ka wi latum site lang dam lo dam pen hadak thek dam lo bangke ahem ta kimke forest quarter ta kimke lapen ako la anti poaching camp at Borpung ta kimke high CCI scheme along ke kalau 15 lakhs
anti poaching claim ta 15 lakhs lo, at broken the 15 lakhs lo, lapen forester quota ta 15 lakhs lo. Sitami la so scheme bank ke lake installment wise sidami hadi keba first installment, second installment, third installment ba fourth installment. Asi la fourth installment ang bong pen ekta scheme bank ke 50% olai 50% olai erlo. Lapen ako another scheme bank ta halta 50% olai erlo. Asi duita scheme parum pet pen alang li total amount bank ke 30 lakhs or duita scheme bank ke sitami 50% olai da pen ke 15 lakh ke already alang bank ke complaint tipi ke naso poisa bank mane join erlo. Asi patumi nili tum range office dam naso puthak koni tum DCC pene ACF sar pene tum pinang lam chitor pulang nang li people sil an corruption account nang claim rate lake nang humpurti gali nang li inut lason corruption claim officer duty lason tarbi a society of mass long but department of DC lason do o pulu podang te tarbi anglong ching thurji ma tarbi anglong revenue nang ka mi ma nang kam ke si ACF sar bang li tum anang chathak lo inte nang li laso scheme bang non nang li ko pilo ke ma thake nili chi claim po kosong nang li claim po nang li poisa kam claim lu pulutang te kam claim pene poisa ulai liat ku sia kam claim nai non ke akam claim clip pin kang bong pin si duta scheme 15 lakhs do that lo pulutang te nang ni tum pisi matha po ni that is very big corruption allegation ala hai kasi alang lia phan ladak pen transfer bag nang ji la pen ako suspension alang li phan bivek nang ji la pen ako isi dolang laho datai si halaso towar hai juntu la chukhela tu borpung tarapung long ka bonai atowar long athing pi mo khalu lata pani si 22 arni PCCF with all the staff la disilonian grants tumpen dar pet lo la so thing clear bank ke kaluni alang ro yakung long si ido stock olo amat 22 arni ki dam bank la so thing bank ka aku abi to get lo jo la son puding hak choklema bank alang liba lasi lason officer phan banke tak nili tum local concerned citizen pen banke la pronop terona ke hai phan banke dak pen transfer pibek nangji la pen akasa kurita suspend pibek nangji judi alang li patoi te pen claim lo alang li patoi te pen dak dubor ida lo pulodang te nili tum banke another further step denang ko dake first step banke nili tum PCCF long complaint letter pipo la pen judi alang le lata kroilang pulodang te nili tum high court long case diam dat ko alang li allegation of attack kasi ili tuliram ronghang Dr. Tuliram ronghang alang sinon environment and forest in charge lo alang li phanta chuning le thole je RG pading de pini pinapang bong pen la pronop terona ke ha ACF sar phan dak pe transfer pi vegnji যদি transfer pi pe polo dang te nitin tak sinonian brains kini মানে RD do jot pen chisong ji pronop terona alam te thak kasi RG da pading oilo la antel sinilam tekang tong kado siapa mereka kan oh kalah la solam the puthak patumi hetan ni la so put lam the puthak alang yang nu mata office ai alang liat chambarlo mata ni jong daklo nangli tungke thank you ke rai kom nangji a department lo sa tangte people see gorom pani wildlife along ke gorom pani wildlife along bahariya chaparong do de agaru de hai bahariya chaparong do hala so chaparong ke nani hapit ang bong legi do dagali lakke alang tum forest quarter anu di alang li pani forest quarter anu si kido so thing pita patumi ni pulo osar kumalo hada ka in charge ke pu amuk tok bi sang ho itu people hala so dak in charge bang la so acap chung ponde pilo thegulong le ma asal aku thak ni alang li phan question arise lo alang li bang ni phan chita arfe jang fix swing da pilak pick engke ada ka staff mata casual workers sige oh ma aso kang hubang ni thegulong le dak lo kursi hula tok bisa ho in charge tang reply nang chipila hai inte sar judi hala bang ke office adung judi la bahari chap judi kang bo thek gulo bang te nang li tumke belek anam pinam dur ke kosono nang tum kerai kom thek ko bolam nilia alang li phan arjul hai oh nilita arnam kali nang li tum da arnam kali nilita muni cho da pot nilita sok mat ke nilita lang lap thet lang lap dun thet lo sitame nang li lang lap thet puludang te nang li dak 9 years ke do ke nang li ko pisi ki claim lo
alang lidak 9 years non ki claim bom lo pulan ke alang leke dak ke bahar tik corruption si gidolo kali madi ningkan bakai pli alang stay order ke ciwan lo pulan ki kopi phano dak ke crore corruption do dak ke crore corruption do la chot kali lang non ngai ke klang nai si do ulang la pronop terana isiap aku thake la penako plantation along talasom dak thaklo plantation along ta jun tu and nidum tarlip dam lo halata ki claim ni ating pen asayan den claim play an ma jun tu plantation ki claim ni ma plantation lata claim play son thak si la reserve aro ta to la towar ka bonai de constructions of road to sand gravel halata ki claim mane claim clip holi asa ko claim pa prime poisa ulai det lo halata la penako isi do thula isi pamula kortita ningje lo je inut incident alam do si pelang damlo kurutang tu jinsu kami me hang kanghon ka jinsu judgment of pin pen me thang karbi kopi koson pelone alangli fire order pene suit order pidat ma halaso karbi phan abok lo ini ani antala tum justice long lela a pedap het ta muni pen chingkilong lo di a guardian dum pen chingkilong lo jela so sar ke henopik la ke karbi phan ke kaching hon ke ang thek namong li mani mana tangka do tum phan pu bang ke ching honam thek hai pu mene sila kitu ko akar bi tum phan ba kilom da akar bi tum man ke kaching honam thek long li si inut bahani tum kata pedap ni tum phan lam tinang cepak lang do pen aku judi pranap teron judi alang li patoi te pen aku la so step aku deng thulo pulo tang ke halat tum ka do ko bai chisong ra pen nang tum phan lam cepak lang do Sila ko la transfer number to la transfer sampai ko dengan formula tinggal yang dia kita dapat la alu baru yang kita la so lam the puthak ta langdam lo pulu tang te bahar ya kahani de bahar street nilitum joint organization nilitum operate dam lo de under Silonian range angkang hai dam lo dhonsuri alang royal long ke di permit order of pin pen JCB dampar pasun plung si ek tong lalang royang bong pen masih kisok sang ki papon lo day and night broad daylight hadi sang ki papon lo hala dakta hadi komadon lo choklem ke Nepali dum si choklem dun hala hai Nepali dum han piniar ni anta pronokteron alang li mane action en hai piniar ni anta piniar ni anta action en hai bang asu han ke pachoklem long roy sida methang karbi phan ei pachoklem long roy tri aduk sikang hoy methang karbi phan ke pupar alam kali hala chamdam ju incident ta son thaklo composition ta piniani council pen ta ipi ku ke arjudong lela je mane ningkang sampen mane MSC da ho mane mana pipi bang ke arjulong lo he sitame piniani pen ta composition ipi ku bang council pen bang ni damlong lela tapi la cap kan bodhe ra tha bokke sabai la masi chapan bo tha Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu